Вова! Я приплив! Вова, ты что там делаешь? А? Вова, что ты там делаешь, Вова? Я вплав тобі. Sebuah video baru-baru ini menyita perhatian warganet di media sosial Telegram Selasa 30 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kaum nasionalis Ukraina yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka yang tenggelam di parit setelah hujan lebat. Dapat dilihat kondisi lubang persembunyian mereka tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Hal itu tentunya menghambat kerja tempur para militer selama di medan perang. Alhasil, mereka harus mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Meski dilanda kesulitan, sejumlah tentara Ukraina itu masih bisa bercanda dan tidak terlihat tertekan. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Блин, я как раз хотел поспать, пойти, наверное, ни хера не получится, блин, сегодня. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийских подразделений вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной техники противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики.